Uyu akaba ari umugabo w'icyamamare wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamwita Stephen Harvey, akaba ari umwe mu bantu bazwi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari umunyarwenya, umunyamakuru wa televiziyo na radiyo, umukinnyi wa filime, umwanditsi ndetse n'umushoramari. Akaba yaravutse ku wa 17 Mutarama 1957 mu gace ka Welch muri leta ya West Virginia, ariko akaba yarakuriye cyane muri leta ya Ohio. Izina rye ryuzuye akaba ari Broderick Stephen Harvey. Uko yatangiye ubuzima bwe mbere yo kuba icyamamare na nyuma yo kuba icyamamare, ese afite umuryango cyangwa se umutungo wiwe uhagaze ute, uko yabigezeho, byose nibyo tugiye kurebera hamwe igihe tugiye kubana muri iki kiganiro. Ni Adolphe Muhire tubahaye ikaze. Uko rero yatangiye ubuzima bwe mbere yo kuba icyamamare, Steve Harvey yahuye n'ubuzima bukomeye. Akaba yarakoze imirimo itandukanye, harimo gukora mu ruganda, kugurisha ubwishingizi, gutwara amaposita, gukora akazi ko gusukura ahantu hagiye hatandukanye. Ubu ngubu hakaba hari igihe yabaga yabuze aho aba, akamara imyaka hafi 3 aryama mu modoka ye, akiyuhagira ahantu hahurira abantu benshi, aribyo twita public bathrooms, kubera kubura amafaranga. Uko yabaye icyamamare rero, nyuma yo gutangira gusetsa ku rubyiniro, aribyo twita stand up comedy, impano ye akaba yaratangiye kumenyekana. Yaje kwakira ibiganiro byinshi bya televiziyo birimo Family Feud, kimwe mu biganiro by'imikino y'ibibazo bizwi cyane muri Amerika. Icya kabiri akaba ari Celebrity Family Feud, aho ibyamamare bihatana. The Steve Harvey Morning Show, ikiganiro cya radiyo gikundwa n'abatari bake. The Steve Harvey Show, filime y'uruhererekane sitcom yamugize icyamamare. Ubu ngubu rero akaba ari n'umwanditsi w'ibitabo. Steve Harvey akaba yaranditse ibitabo byinshi cyane. Icyamamaye cyane kurusha ibindi akaba ari Act, kikaba cyitwa Act Like a Lady, Think Like a Man, bivuga mu kinyarwanda ngo itware nk'umudamu, utekereze nk'umugabo. Kikaba gitanga inama ku mibanire hagati y'abagabo n'abagore. Iki gitabo cyaje no gukorwamo filime yitwa Think Like a Man. Ikosa ryabaye Miss Universe mu mwaka wa 2015. Steve Harvey yari umushyitsi mukuru, ari umuhosta w'irushanwa rya Miss Universe. Akaba yarabanje gutangaza umukobwa utari we nk'uwatsinze, nyuma aza gusaba imbabazi no gukosora amakuru, ndetse iryo kosa ryamamaye cyane ku isi yose. Nubwo yabikoze ari ikosa rimutunguye. Ubutumwa akunze gutanga Steve Harvey, akaba akunze gushishikariza abantu kudacika intege nubwo ubuzima bwaba bugoye, gukomeza gukora cyane, kwizera Imana, kwihangana no gukurikiza inzozi zabo. Akaba akunze kuvuga ko yarigeze kuba umukene ndetse akabaho adafite aho aba, aribyo byamwigishije kudacika intege, kandi ko umuntu ashobora guhindura ubuzima bwe iyo akomeje gukora no kwizera. Steve Harvey akaba ari umwe mu banyamakuru n'abanyabugeni bubashywe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi kugeza n'ubu aracyakora ibiganiro bya televiziyo na radiyo, akanatanga ibiganiro bitera abantu imbaraga zo gutsinda mu buzima. Ikindi wakwibaza, ese Steve Harvey yaba afite umuryango nk'abana, umugore? Niba bihari tugiye kubibagezaho. Steve Harvey yashakanye na Marjorie Harvey mu mwaka wa 2007, ndetse Marjorie ni umucuruzi w'imideli, ariwo twita fashion entrepreneur mu ndimi z'amahanga, ni umwanditsi wa blog ku myambarire, ndetse akaba akunze kugira uruhare mu bikorwa by'ubugiraneza. Steve Harvey akaba akunze kuvuga ko Marjorie yamufashije cyane kongera gutuza no kubaka umuryango ukomeye. Abana be, Steve Harvey akaba afite abana 7, ariko harimo n'abo uyu mugore bashakanye yazanye, kuko aba bana bose ntago ari we wababyaye, ariko akaba abafata neza nkaho ari abe. Uwa mbere bamwita Brand Harvey, uwa kabiri akamwita Carly Harvey, Broderick Harvey Jr. ni uwa gatatu, Morgan Houghton ni uwa kane, uwa gatanu ni Jason Harvey, uwa gatandatu Lori Harvey, umwanya wa karindwi akaba ari Wynton Harvey. Nubwo bamwe ari abo Marjorie yabyaranye n'undi mugabo mbere, Steve akaba akomeza kubafata nk'abana be bwite. Ubu ngubu abuzukuru be akaba amaze kugira abuzukuru benshi cyane,
kuko abuzukuru be barenga 8 kandi akunze gusangiza abantu amafoto n'amashusho y'ibihe amarana nawe. Abasesengura umutungo w'ibyamamare bakaba bagereranya ko Steve kugeza ubu afite umutungo hagati ya miliyoni 200 ndetse na 250 z'amadolari y'Amerika, yashyize mu manyarwanda zikazigera muri miliyari 300 zirenga, kandi ibi akaba ari ibigereranyo kuko umutungo nyakuri w'umuntu utajya utangazwa ku mugaragaro. Amafaranga ye rero ubu ngubu akaba akomoka cyane mu kwakira ibiganiro bya televiziyo nka Family Feud, ikiganiro cya radiyo, kwandika ibitabo, gukina no gutunganya ibiganiro, ishoramari mu bucuruzi, amasezerano yo kwamamaza ibicuruzwa ari ibyo twita brand endorsement. Steve Harvey akaba azwiho ubuzima bwiza, ubu ngubu akaba afite inzu zimwe mu zihenze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imodoka kataraboneka zirimo Rolls Royce, Bentley na Mercedes Benz. Ubu hakaba hari igihe akoresha indege z'ubucuruzi arizo twita private jet, nubwo atari buri gihe bivuga ko ari ze bwite. Ubu ngubu rero nubwo afite umuryango munini, akaba akunze ko ikintu cyamugejeje ku ntsinzi ari ukwizera Imana, gukora cyane no kudacika intege nyuma y'ibihe bikomeye yanyuzemo, harimo igihe yabaga mu modoka kubera ubukene. Turabashimiye ko mwakomeje kubana natwe. Uwari uri kumwe namwe ni Adolphe Muhire. Mukomeze mukore subscribe kugira ngo tujye tubaha ibintu byiza, kandi niba hari ikintu ushaka ko twazavugaho ubutaha, comment section ni yanyu. Ciao ciao, ndabakunda cyane.